What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Osenko Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, Abiani Bia, Abiani Pabediti. Wow, Shenamna. Well, your my dear BB and MBA. I had a 7 up here, BD, a viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And here, Johnny pay fee. Namu Johnny Pa. Na Hane Johnny Papa walk. You were East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station. Akwabasonko enkoma wa wohwe mesabre ewotu magin hso na ebusiafo enedeye reporter efri eya aposifo akache ede eba etwema na chese ye de ni ekukupiemo ewo eya Abesim an abrantia Richard apia kubi ebusiafo mo be kaya abrantia chese wadi bonifosem ewo meyi emu achese Ghana hanom de yenti ebi empanyinsem eda se yebeku nipa etwetwe nipa ehonamakwa ede ahye eya fridge mu se preserve say ye ton say ye de eye den nenso so eye papa yi de chese enu hu dwumadie ena na wodi a ho ensem ebeje entere ha ewo oman yi emu na abusuafo ebra ensem no esi ye na chese aposifo ensa ebebeso abranti ni mu na hwehwemu eguso a ekoso no me no wo kase ya chese wo eye aposifo akachi asto ensem no wo mo entimi empen po masibren enra da ye nkofo a womo ewo eye Abesim enyanentiye ese eye Richard apia kubiyi ye de no ababepiemu ewo ne mansion a owo Abesim wono ma chese womo eye investigation ewo eno nanam so emergency nipa a womo ebu afu na chese de abante ne ye no womo ehunu ebi eda na womo hwese de atentene ne no esi ekwo ne se de womo kansem na kame akwakọ ye se womo etwentwe womo nanse no womo ntimi mu asem ne ye editi no ene womo ye omagese se eyampa se abante ne ebaba piemo ewo eye Abesim gopa edia na ye ni fie hono na se wo be investigation dia na ne hu be hia pa se wo so bebotwi abodompem ewo hono na ne wo mo atimi de mra na hye wo nsa wo matimi edi no eye like o matwe na so na so wo madi na bra ma no so hu se bone ekum eye obonefo na no na aposifo echi match se ye bra wo mo tisa ense wo mkoko piemu ewo hono na chese nyesa na etie nam so ama wo mo ede ensem ababetu edwa se ye Ghanafo nyai kwan a womo enam so achese womo emeke false information ede ema enkrofo ema womo tu anamo a enu kwan se womo eto because sanso a distract police fo no womo edwumadie ema womo entimi enye dwumadie ne se ne esem na fata na womo de womo ensem no eto edwano na womo etwemu ese. They were reportedly numbered around 24. Some of them were reportedly seen holding sticks and stones to discipline the suspects. According to them, Richard has been brought around for further investigation. Upon reaching his house, it appeared to be false. No any a year police public relation officer George Asampon and a day and some no to Ejana what was to Ebionosin. People should desist from creating hoax to distract the works of the police. The suspect is still in the custody. We don't know who lied to them that he has been brought home. We should not condone lawlessness in place of justice. No any a year in so much as a wadi to a jano and no. I just say Busia Richard appear could be ye no more womo ewa Abesim no will be a nim nipa or man no ehunu ya na say womo ema womo te yes say de abrante ne eba be piemu ewo ni fie one match say womo etam eyun kwenti ba ene de keka ehunu ya na je say ye aboa de keka watch say womo yo match say akomo kwakwa di abrante ne demo ankasa because bonifosem ena wadi ena womo etwentwe womo na ase efa eye atemu a womo edebema no ehu enti se ene se wo se ba be piemu ewo empatamu ho kuro no mu dia ene na chese womo entimi enja no kwa ema ne mfa no totoroto edi enu ti ema womo eye womo adwense ene womo ekona ye papa no echuma se nipa be eye aduonu 924 ena womo kokko piemu ewo fi wono ma na chese womo enya abranti ya komo mfa no ho enche no no odi ne nsem no etu dwan wo sere Ghana ese yenjai sedane dan ye create eye false information
ede ema eye afoforo ema wo mutu anamo a ense enye den emfata eba na saa krampo na emboa ema eye nhwehwemu a wo mo eye no entimi enye den enko eye enkan because abranten enya de se wo free eye aposifo akache woda so ewo wo mo akache a wo mo ede emra eye adwuma eba na saa nso so a ema enkofo ede emra no ehye wo mo ensem ema wo mo di eye nyoma ensem fata because bra wo mo eti ye eni se binum di eye enua ebinum di abo ekokopie mu ewo ho no what if se eyampa se anka posifo ede abrante no ekoni fie ho akwa ye nhwehwemu bi ede afo ho ena nka nipa 24 yi a wo mo nso so ekokopie mu wo yi wo mo to sha abrante so ena po ena wo mo ekun na nhwehwemu na wo mo ehwehwe no na achese hwen ena ebekwa wia na se hwen ena ebekwa si ede ama eye wo mo na achese wo mo abre egu han bregu adwuma cause 90 week ena yama wo mo ayenti wo mo srega na for se ebe ya yenja wo mu na wo mu entimi endi wo mu dwuma no sene esem na efata na de ebefiri mu ede aba no wo mu etimi ede aba besum eye wo manfo ene Ghana fo ama wo ma hunu so okay ye hwehwemu ni ewie ye abrante ni sei ena akwa si enti ene asotwe sei ene ye de ema no na wo mu ewo oman no mu wo metimi ateden ate wo mu ho ase ne ye ya adwen se ye beka ene ye se o wo ko ha ade ba chi ye ade ba chi sei ya emwa ema hwehwemu no entimi enkoso na ebusia for wo hwe ekwan a wo mo treaty eye Richard apia ni issue ya eze fair se omaya ye timo na chese yenya eye lawyer wo betimi agina state lawyer a wo betimi agina se okay wo ka eye ensem na nase wo ogina ede ama eye abrante na ye tete ya na chese wanya eye freelance lawyer a chese no o free eye amanone ede eba a chese wo mo echirimu ebinum kura hu ne se ebetimi abakrampo ese nipa ya wo ba wo se on ye freelance ne krampo no na ye panimu bi na ye de atua eye ne ka wo ba bedi eye adwuma no ede ama no enti yes ewudie ekoso anase bibi eni na ye twentwe ye na sese ya eba ne sen enna obi nso so emfa emra no enhye ne sa because ohwe se atentire ne a wo hwehwe ne ebeche ansa na nsa etimi akade a ene na just ono anso so ebetimi amana ne justice aye adwuma ede amano so ono ade mra no behye ne nsa nene na eden na ye pushi eye emabunu ana se timamufo ne se wo mo enye because ye hunu eye killing issues e wo man mu up till now yehu ano epomasibre kaswa issue yi efa nkwala mienu agese wo mukodi abrantie ye Ishmael awi eno ho ensem no yenim dia kwakosi Abesim die yehu die eko ena ebiem nso ye papa JB dankwa ewu du ewu no so eno so yehu ye hwe ye kakrampo a ameswale enso ede ewo ho a eno so no yenka ye eho ehwe na se yehu wo mo edi sabon fosem no enti dan da eba na ewu dia ye betimi apile sa ensem no dia to no ma kase yehu wo mo na wo mo di bone no still wo mo da so enamo mayim edidi enom na nsusu wo mo achesenka wo mo de hye ahwe wo mo ntimi nya atentene ne ana ene eba na sa dia dodo na be yo ma so okay say ne wo mo hunu say eye nipa sumesi ana opentin ena ne nsa hya ase dia ene no no so de mra ahye ne nsa na wo no so ayeden ekuno ede efro no ma ya tooth for tooth and eye for eye na chese ene enu anu no eba na sa so a enye ye enti ye dodo na hu ne se mpedifo no wo mo besere wo mo se wo mo ma wo mo hwehwemu ne wo ma na monto no enye entem so na etimi ama eye oman no enso so enye gidie ewo mu because ye chi anroba ye chi obi a wabokro no ne de keka wa entempa na ne ya jeli eye wo mu nti funny defilement cases ne de keka wa na ye jeli wo mu 5 years 20 years say nti adenti na eba na wudiem na wo hu se nipa twetwa obi de ahye fridge mu na ne nyina mu no still ye ntimi entu eye ho ana mo ntimi jeli eye abrante na kame akwa ye say mo ma eye Ghana for enya gidie bi say empenifo ensa ehye bibi ase na eba na sanso so dia atentire ne entimi enye eye adwuma ewo mu abusianfo wadwenchwe efa ensem no ene sede enoma eko efa Abesim issue no so fabra ebebeto your comment section na like your videos na share on all the social media platforms so media ene ekia sikapa. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Ōsēnkum. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dishes, aduane bia, aduane pa bedidi. Wa o hwe nam na wele ye made bibia na bia bi wo aha na 7 apia bedidi a ekọ viral no
With the other journey, we are bringing it right there at your doorstep. Enti ye dwane pa fie. Mo nyina mo be dwane pa. Na ha na dwane pa pa wo. Ye wa East Legon, Boundary Road, opposite the self-filling station.